Akofieni gade ple afale mi afanya jichoto pame la jimfuga hosel tere HTU omemu gamasu ba ebeniba TV pe fieni ajicho na dunia go le evegbeme don kwechibe aten akede ebeniba TV hu le agba alo satellite ji le imo 17 platform aji nkonyenye Joyce owusu nyale nkudenya jojo yo fodete egbe be tanya hade omu Burkina Faso hemona tomatoes cheche ododo degbeta be wa actually kwa fe ndudu wo fe atai Ajukopola John Dramani Mahama cut short be wa che doma ahinkrom fe 24-hour economy si yinye gbanto le dukwa ma gome Nenema ke sika kuku de maje jinye afoku ile dodo de dukwa fe 39 nyawo Tukokpola John Dramani Mahama ade kluvinyenye nyawo dego le duko popuawo peta pepe ame. Hotiti na metianu tome to tepenola de lamase dodo wona fema he tome na bukulawo le ope pedem to na nyebe mi echole akpama nyonu yi onele hosigama fa konivevie de aleyi Ovio mekpo dowodiawo mejukwa mewata. Le miapenya jicho kwanto me Ghana tukoa le agbasoso be ya wododo yi ade nule danyu me le duko popua wo pe takpepe inye UN General Assembly ame ahade gbepa Transatlantic Slave Trade inye kluvio pe asichacha le Atlantika jiabe enya tamasese le amebetopo me ahu yine epo katata ke chidudu dope ikona betanya wo bole dukwama de gbefa be dodo yi dukokwela John Dramani Mahama anongo na avajile kuda chinu eto ape nkeke blavevo atoagbe lepe akpeve le blavevo adeyame alebe Nenemfe Wanaya Eje, the International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and Transatlantic Slave Trade aji. Ike nenye nkeke wodedaga bewa adumpu ameyo fe agbene dochi kufinyenye fe asichanya wa maji. Le chidudu do fe apenyanwa. Ghana dukwa le dudu ya tome. Le epe dufe abe Africa Union Champion on Reparation. Hele dowom asila sime le African Union and Caribbean Community yenye CARICOM bakle Africa to kata. Ebe dodo ya adegbepa aleyi wosi kple Africa to iwo wochowo kluvie kple aleyi wobua wama wobe wonye nunu amesiwo chowu amegbetowa be enye vodada mleto ike amade aton awode amegbeto fome akatanwu ke dodo ya anye gbanto le duko popua wo pe takpekpea pepe bla enyi hohome nenyebe wo de agbasi nenemfe wona ya te nunglodi abe afodede ya le tome alebe nublanu nyawo pe nuledanyi anye nyatepedi abe gomedope na afia chuchu ple de kawowo ahanye dodo na yoyo ile jiyim na afia chuchu akonta wowo ple do yoyoa wobe wawo sepopochi hewona le African Burial Ground nye Africa tope amedibo ile New York ame le nkeke blavevo enne abe dongo na nenempe wona ya
Jidudu Dova Yiji Dakpena United Nations Educational, Cultural and Scientific Organization, the Community of Latin America and Caribbean States, Panama Kenya Africa Union Habobo, Pledope, Paple Amegede. De kpekpede ŋu yiwo na le ɖoɖoa hehe ɖe goamea ta ke Ghana dukɔa yi dzi do ŋusẽ UN member states wo katã be woade megbe na nenem ƒe ɖoɖo ya elabe anye ŋuɖoɖo na kluvinyenye ƒe metsonuwo le afia tsotso deditɔ didime. Nenye be mie edzo le akpa ma miage ɖe miaƒe nyadzɔdzɔ bubu dzi. Eme kɔ be dukɔkplɔla Mahama Kat Sod be woadze ŋkuŋuŋui si yi anye 24-hour economy ƒe asi gbãtɔ le dukɔa mea ɖe ɖɔma ahinkro yi le Bono regiona me. Ye daycare center alo ɖeviwo dzikpɔƒe, nuɖuɖudzraƒewo, kpovitɔwo kple dzotsilawo ƒe dɔwɔƒe, dɔnɔkɔdzi, Women Development Bank kple nɔƒe vovovowo anɔ asi ya ŋu. Eme kɔ hã be wɔna ya nye dukɔkplɔla ƒe akɔŋutanana dukɔmeviwo ƒe tsaɖiɖi yi wɔm yama le kple susu be dziɖuɖua nate ŋu ate ɖe dukɔmeviwo ŋu ahana woanya ŋgɔyidɔ yiwo ne le dzi yim le dukɔa me. Nenema ke tsaɖiɖia ana mɔnukpɔkpɔ dukɔkplɔla be wòado ŋgɔyidɔwo kpɔ le dukɔa me. Eyime dukɔkplɔla nɔ nu ƒom le ɖɔma ahinkoma ebe ŋgɔyidɔ ya nye ɖoɖo alo ŋuɖoɖo na 24-hour economy ƒe ŋugbeyi yedo le campaign ɣeyiɣiwo mea ƒe eme vava be yeatu 24-hour economy ƒe asi ɖe nuto 261 katã me le dukɔa me ebe asitsatsa nye Ghana dukɔa ƒe sɔti sese aɖe yatae afɔɖeɖe ya ma akpɔ egbɔ be nuwo zɔ ɖe ɖoɖo nyuitɔ nu. Dukɔkplɔla be togbɔ be yeƒe dziɖuɖua nyi ganya yi le ʋuʋum ƒe dome hã, afɔɖeɖe nyui yiwo yewo de tomea wɔe be dukɔmeviwo kpɔ gbɔdzɔe. Eyime ke Ɔsadzefo Ɔsadiyo Ajimambedu Evelia yi nye President of the Bono Regional House of Chiefs anɔ nu ƒoma ebe yexɔ nenem ƒe ŋgɔyidɔ ya de me alo eve elabe enye mɔnu yi dzi tsitsi kple ŋgɔyiyi ato ava na yewo le nutoa me. Yama yi dzi be Ghana dukɔa le dukɔkplɔla ƒe kpekplɔtea le nenem ƒe dukɔkplɔla ƒe dɔwɔnawo kpɔm hele dɔnɔ dom na yama togbɔ be ƒe ɖeka kple edzivɔwo koe nye yi yama xɔ zia abe dukɔkplɔla ene hã. Le míaƒe nyadzɔdzɔ bubu ma, ame yiwo nekpɔ gome le hehenana wɔna yi Kofi Annan International Peacekeeping Training Center de tomea de dzesi be sikakuku ɖe madzemadze dzi nye afɔku yi le dodom ɖe amegbetɔwo ƒe dedienɔnɔ kple dukɔa ƒe dedienɔnɔ ŋu. Eme kɔ be dedienɔnɔ dɔwɔƒewo, agbalẽnyalawo, fiahawo, nyadzɔdzɔdɔwɔlawo kple ame ŋkuta geɖewoe kpɔ gome le nenem ƒe hehenana ya me hede dzesi be sikakuku ɖe madzemadze dzi ya do fievo ale gbegbe hetsi aka kple wɔnamadzegadziwo abe amefifi, gbevɔwozaza kple nuwɔna vovovowo. Wo be ɖoƒe yi wɔna ɖo fifia ate ŋu agblẽ nu le dukɔa ƒe tsɔme ŋu. Ke Ernest Ansah Latte yi nye Senior Researcher le Kofi Annan International Peacekeeping Training Center ɖe me be sikakuku ɖe madzemadze dzi ya ƒe nugblẽƒewo le akpa eve yi ne nye dedienɔnɔ kple lãmesẽnyawo. Joseph Addo yi nye Western Regional Minister hã ɖe me be ehiã vevie be woadi dɔwɔɖia ƒe mɔnu bubuwo na ame yiwo ƒo wo ɖokuiwo ɖe sikakuku ɖe madzemadze dzi ƒe
wana yame nenye be hole nenemfe wana ya onuchim ya maga yiji due de ngoda ogo be ehia vevie be to hehe na meseseo na notome yike eto achi odome to de ka abe anigba hoho le fia haiwo ne eda nelon de asile wope anigba ohun bewako awo sika kuku de maji ke mbete ayo William hamenye tatale sanguli towo tefenola le selpama de glole City Eyewitness News wana jibe umatem achi galamse inye sika kuku de maji ya le dukwameo ke bum de ko wade yamaji akoto le yama pe nyanua wona le tome fe gbogbo son yenye ya rake efe nuble fe o jeje le fe yiwo nye de miame de ale yiwo le mosese o zamata nenye be mie ejo le nya jeje ya okwo mia afa mia pe ntome ya jeje obo alebe egbe yenye bubuto edem kofi otosu yenye hotitina nutia metoa ametianu tometo tefenola le selpama pe jigbeza yata le jigbeza ya duduma ya made la mese dodo po wona tohe tome na bukulawo ofekpede unto ple amesiame ikenele tefema ikenenye udope ganyile hotitina mtuame fema he afeto foli Bruno inye selpama no la fekpede unto tohea demena Evenigba TV ogwede awobe lolo ye ya machona mtuame towe demona afodede ya edenya ya glo eimeke wononu pom le woname ke apeno sincere lukuto ple apeno shine gavi iwocho ho teaching hospital demebe wana iwude toma le vevie la bena edemo na ye ube ye wado ame ukpo ahanao atike femahe wama oyiji hefianu gede amebetopo miakude aleike mia ano la meseme kele wona fo megba mi edoje ple ame iwo pogo mele nenempe wona yame wama ode ofesesere la me oglo be enyenane idoji jona yewo alegbegbe susumata ewo dodono na hotitina metianto meto tepenola le selpame ode nyagede oglo na mi ale Wana dasia de ke womo ele wo bahe ka eche ne be hope to hospital ele home this part the things e o ka mo ka da wa ba ele different to go le ya te be ma menye to ko de ko awo to ko de hia na ma tia wa ka ta ahia be doctor le neso ye ke bommeto le yim le koti wa e de o ko gere mia me mi ke do ti ni be o mu na le lo bi na e bu e yi mi te ko ko e jo apa ke ka nye be mi ko le wo nye be ne go be health insurance card e ku alo me ka le ko wo ba Apple health insurance team and say what the la super one now se ka ka yata mi ke do ti to be ya exactly ti ame to ta enya ni o ye bana ma ti be ale ko do re ni ti ya amere ke me ka problème ame si ame ka ka ko be ti ma ko me be ya lunye le ti le ti egba mi le ko wa mi abe o center ye de wona nye ya to sike adoji mo pese ye be mi aba to mi abe drive o ple o be meso ple station do wala o kata o be nko ela be nkuwa ye nye mi aba kadi mi abe chi alwa mi abe nkuwa ke abe mi chi na e o nye drive o ha lo ko le lo afile do wotala o ko wona ya content to be wa check o be no the
call me, I'm willing to call me too. Be like health insurance renewing. Be like you now, I pay you. Be like what? Be like so far. Like and who are now, people there, I'm a do bed boy, I know that. I can't go to amedole adibi alo bisọ̀pọ̀ dọ́lọ̀ sika ọmọ la tikẹ̀ ní yíyọ alo supli dọ́lọ̀ ọmọ la tikẹ̀ ní yíyọ wa yẹ wọ́n mẹ̀tọ́ ń bẹ́ ọ gbọ́lẹ́ náà nọ kàlà ẹ̀ máa mẹ̀ ha mi lẹ̀ dodo kọ́ máa wọ̀ mi là bọ̀ mìíràn náà akọ bẹ́ ọ bẹ́ máa bọ́ bá bla wọ̀ náà yà ọ bọ̀ mi lẹ̀ ọ bẹ́ supli gbélé tọ́ kátà chẹ́kì wọ̀ nà máa wà dẹ́mi àjí bẹ́ driver gbélé mate gbélé station dọ́wọ́ la wà nọ lamẹ́sẹ́pìlì bọ́mẹ̀ sike wa ti awọ dọ atọ ni ata fẹ. ẹja ike ma gbọ lẹnu agbadza ko enye bẹ ìjàgbá bẹ ní alẹ bẹ lẹni ẹfẹ lamẹsẹ ẹmẹ lẹ lamẹsẹ wọ amẹtẹ kẹkẹ wọ yàtà mi di àti àtọ bẹ ní alẹ bẹ lẹni ẹdọ dọ ìmọ àná yìí kẹkẹ kẹkẹ ẹlẹri lálẹ ní afẹ lọ fọ jíjì ta alẹ bẹ ní àtọ kaba lẹni kọbẹ mi lẹ sẹsẹ lọ yóò sẹni kẹmẹ lẹ yóò lọ wà ìjàgbá ní ayé kẹkọ lọ́wọ́ òdòdó fọ ẹni lẹ kúndé ní káyọ̀ ìṣúná fìyà àti kẹsàn-án láti ìlú ilẹ̀ ọ̀gbọ́n báyìí ẹni àkókò bẹ́ẹ̀ ní kíkà sí kábílẹ̀kẹ́ lòlò àti ní akadẹ́ rásítọ̀ amábàtì ẹni bẹ́ wá lómi gbọ́ àfiwáyá yìí kẹlẹ̀ ní àwọ̀ àfiánámi àtìkẹ́ ẹni ẹni máa gbọ́ náà tó àjà ẹ̀yẹ bẹ́ẹ̀ bíjà gbàgbá ẹni àjàgbá ẹni ẹ̀ka mẹ́tẹ́tẹ́ wọ̀ exercise yẹ tẹ kame exercise alẹ mi bi awẹ ami wẹ alẹ iko yẹ bẹ seke ni ato ata awo amadu wọn ni kata tso mẹkẹ agbọbẹ dede aba tó fún wa tẹ àwọn bẹ ka yi nẹnẹ mọ tàbí jàgbá gbàgbẹ mi ato yàrá òkè òkọ yàwó lamẹ sẹsẹ kan yàjà gbàgbẹ mi adi dẹmẹ dẹmẹ ha ihe ẹnjìá yàdi dẹmẹ amúrọ anyi nẹnu kẹkọọ àti yàtọ lamẹ ka sẹ nẹbi afẹ dọwọ nọ. Yano, ẹtùnú kábàkábàkábà ìpamọ́ àlẹ́ka tó ti àti ṣàmà òwò máa ẹlẹ́bẹ̀ẹ́bí àdọ̀jì ẹlẹ́bẹ̀ẹ́bí àtọ́ bẹ́ẹ̀ ẹtùkọ́ náà wù mí kò kò wá fún yàlò kọ́ọ̀tì àkàdá àánú ló fi lẹ́tìlẹ́tìlẹ́ lẹ́ni àkìlẹ̀ ní afẹ́ sísítẹ̀ẹ̀mẹ̀ ẹ̀ kọ́pẹ́ nínú àmì kọ́pẹ́ bẹ́ẹ̀ ní àmàgbẹ́kùn àti tẹ́tẹ́ òòsà àmàgbẹ́kùn àti tẹ́tẹ́ òòsà ẹni ó dá ní afẹ́ làwẹ̀ bẹ́ẹ̀ á dùn lẹ́lẹ́kì òòsà. Wala ike Dr. Kotoku Edem Detonia. Na provenye ndeto chichona. Ela benia meyo mi medwa medepo hami hami ko mele. Ya hami ateyi konji chichona o meta bo ma no me. Choto provenye me wale ke be mu ko kwa to ye be wona ya dede to meta. Ya hami ko bo mele megia. Me medwa frepo te ma te be be na. Health insurance la sini ma konji bo ma no me. Dr. Kogotu Edem Akpenu Togotowe busy. Nanya bemye ajole nene mpenya chocho ya gua mia agede mia penya chocho pupuji ale bemye honu chocho be nyonu yiwo nele hosigama dometo adewule konyi fam pevi kude dawodi wokpokpo penyanu le dukwame obe yewoviwo dole nursing training college le teacher training college wo gake umekpo do adeke awo le dukwame o yewo gakpoto le yewo gbo le apeme de ale ijidudwa mena do wa mawuta obe enye veve sesenya na yewo elabe yewo glenga homegede kode wa mawu suku gake wogbo chosuku yawo omevazu ndowonu adeke na yewo ukakpoto le apame na yewo le asimenyonu ade penyanua tukokplola dombe be nenye be yehozia abe tukokplola na ya nado nurses klen fiala yiwo ne ele apeme le hehe hoho fomegbe gake ngbedodo ya medo ntinla hadeo wa ma wo bia chojidudu agbobe wa honenempe nurses klen fiala ya o de dome enuma ke kle susube wo ma gano fupem kle yewo le asiame wa ma wo de nyagede o menami ale Ko de fia o chikaka o o da suku ye do nya nurses training do nya chicha
va da si ne fifia ɖeviawo le mía gbɔ aƒe me. Ta míaƒe ga yawo katã míegblẽ eye ɖeviwo akpe ɖe mía ŋu, ɖeviwo le aƒe me le mía gbɔ, leke míewɔ ge míawo hã míaƒe dzi adze eme. Ta ne wodze awakpa dziɖuɖua ne kpe ɖe mía ŋu, ne wo post ɖeviawo na mí. Wole mía gbɔ, wo hã woganɔ asi ama nɔ fu kpem kple mía. Ne wokpe ɖe mía ŋu ɖe, ne wo post wo. Ta míaƒe Mahama va egblɔ na mí be ya post ɖeviawo. Gake va da asi ne fifia mí nya ɖeke sem tso tsitsawo, nurseviawo ŋu. Wogale aƒe me kpli mí. Míaganɔ ga gblẽ ɖe wo ta. Va da asi ne fifia ta ɖe. Ne wowɔ dɔ tso ŋu na mí, ne woakpe ɖe wo ŋu, wo hã ne woayi, ke wo hã ɖe woana mí ŋu míaɖu. Amewo le wodro mekpɔ gawa ƒe nu. Ɖeviwo do ƒe gbogbo ke nurses training, teachers training, ɖeviwo le kpɔkplɔ la, ne woadze agbã na mí wòakpɔ ɖevia na mí. Ame ƒe kuku ɖe míaƒe vevesese mí ɖe kuku ne wòadze agbã wòakpɔ ɖeviawo na mí lɔ. Ya mí da akpe ne ɖe ƒe afɔ ɖeviawo ta. Míaviwo mí ɖo ɖe suku. Mí xɔ nuɖuɖu ɖe ɖeviawo ɖe suku. Woƒo le nurses training, ɖeviwo le aƒe me ƒe ade ƒe atɔ̃. Ebe nyi, womele ɖeviwo post o. Vɔ gaƒo mí kɔ ɖo ɖeviwo ɖe suku, allowance ɖeɖi tso womeke ne ɖeviawo. Ɖeviwo gava le mama yɔ, fifiawo va le kuibaro te le asi me. Mí le kuku ɖe ɖe dukɔkplɔla be mí post ɖeviawoe. Amegbetɔwo ɖe yɔ srɔ̃nyɔwo ɖo, wova le aƒe me le kuibaro te ɖe. Menye míaƒe dzidzɔ, menye kuibaro dɔ yɔ srɔ̃ le suku. Ta no post ɖeviawo na mí. Mía dzilawo mí le veve se. Egɔme asi me ke mí le mele ŋɖeke dzra o. Míanɔ fu kpe akpe fu. Agbeta aɖo ɖeviwo ɖe suku, ɖeviawo ganɔ mía gbɔ la, enye dziƒoe na mí. Ta ɖe dukɔkplɔla mí kpe ɖe mía ŋu. Mí ƒo mía viwo ɖe dɔme na mí. Ne míaƒe vevesesewo ɖe, emu mí ti na mí. Mí le kuku ɖe ne ya dukɔkplɔla. Mí da asi le ga ŋu. Ne mí va si me mí dzram, mí kpɔ dzidzɔ. Edɔ le mía wu. Dɔ le mía wu ale gbegbe le asie me. Míaxɔ nyatakaka be Burkina Faso ɖo asi tomatoes tsetsewo ɖoɖo ɖe gbetadukɔwo mea dzi ɖe ale yi woɖoe be yewoaƒle yewoƒe nuɖuɖuwɔƒe yi trɔa asi le tomatoes tsetsewo ŋu zɔa nu vovovowoa ta be tomatoes mava hiã yewo o. Eme kɔ be Serge Nadiodem Koda yi nye dukɔa ƒe Ministry of Industry, Commerce and Artisanate kple Commandant Ismail Sombie yi nye Minister for Agriculture, Water, Animal and Fisheries Resources a woede asi agbalẽ yi ake mɔ na tomatoes tsetsewo ɖoɖo ɖe gbetadukɔa me te. Wobe ɖoɖo yi wode tomea ka dukɔmeviwo katã kple dukɔ bliboa ye ame aɖeke mekpɔ mɔ awɔ nane yi atsi tre ɖe sea ŋu o va se ɖe eyime wogblɔ nya ɖe na wo. Ke wona kɔsiɖa eve ƒe mɔnukpɔkpɔ, ame yiwo wona mɔnuƒoƒo be woaƒle tomatoes tsetseawo ke nenye be kɔsiɖa eve ƒe mɔnu ya dea woaɖe woamawo ɖa le agbalẽawo dzi yi fia be woma agana tomatoes tsetse woamawo o. Ɖoɖo ya va ku ɖe ale yi Captain Ibrahim Traore ƒe dziɖuɖua le agbagba ɖe sia ɖe dzem kple susu be woatsi tomatoes ƒe trɔƒe aɖe dzi yi wòazu teƒe aɖe yi ke atrɔ tomatoes tsetsewo zu nu vovovowoe kple susu be nuwo ayi ŋgɔ le dukɔa me ya ta wo eɖe asi le ɖoɖo yi ahemɔ na tomatoes tsetsewo ɖoɖo ɖe gbetadukɔwo me. Dziɖuɖua de se vevie be ame sia ame yi ada le nenem ƒe ɖoɖo ya dzia woahe to na yama vevie kple se. Ye tomatoes agba yi woaxɔ le nenem ƒe ameawo si hã womaxe fe ɖeke ɖe wo ta o, ke boŋ woatsɔ wo na nuɖuɖu dɔwɔƒea hena asitɔtrɔ. Susu ya ta woɖe gbe na gbadagbawo kple duadza be woanɔ ŋudzɔ ahakɔ to dzi na ŋgɔdawo nenye be wolé ame aɖe. Ke eye wònye wɔna ya aɖe fu na dukɔ geɖe vevietɔ Ghana ta míege ɖe tomatoes dzrala kple eƒlela yiwo ne le hosiga me heɖo dze kple wo. Míase nya yi woamawo egblɔ na mí tso ŋu ɖa. Tambra anyigbawo dzi.
Nama yo kala sumari o da tomato si blana yo ata sabala gla para mu kori ya ga yi jora kama ba ni to si se sabala a roto Burkina Faso a roto na Niger wo va na si je no jaja Ghana ni ba wo nu ya la ti ko mo jagbagba a da damra ni ba o ti na ni ya to gbe ata blana mi le mi o ye yira papa so no foli mo po dora kan na damra ni gba oji ya o pro tomato to ko mi to ko na wa o da gbere no do anu Ghana o no gbere ma da kaka jira papi ma ta mi agbo to bi ni o ko wora atapo unti avo da papi nya va ko tapo unti tovo avo ta mi ro ta buti da va so mi ro ta Mali preto ati ade no tomato soup da bango ati ade no tomato soup ma nyu Tomato boy sisi ni ko woni ifi encho January la mi na ba ko na tomato sele ko kile akoba water ya paja ka ke fiere obe mi ka vawe ena be tomala si ko uma kusivi ko be 2500 bone mi kwen elekata kakene ye dona mo be ni ka ko tomato ni paja ni bi ma wa sisi bo eni ni ti anu gbagba ẹ̀yìn ya ṣe mi àti akọ tàbí ṣe ló kọ́kọ́ náà mi ló bẹ̀rẹ̀ fún wẹ́ ní mi yìí ló tánjẹ́ náà mi bí ní mi kọ́ ẹ̀bẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mi tánjẹ́ akọ ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ ẹ̀wọ̀ ẹ̀bẹ̀ pẹ̀lẹ̀ ẹ̀kọ́ àti ọ̀dín náà gèdè kára ń bẹ̀ sí. Yàtọ̀ àmì mẹ́ta wà ní ìyínà sísìn dẹ́kun ẹni yé wà ní sẹ́lá ẹgbẹ̀ta tó ẹ bá pẹ́ náà ní àwọn àná yẹ bẹ́ gbẹ̀ta tó ọmọ bá pẹ́ fà wà á dẹ̀ fún mi àná yẹ dẹ̀ kúkú dẹ̀ tó kọ̀ àná gẹ́rẹ́ mẹ́lẹ́ gbẹ̀ta tó nánà bàbá rẹ̀ sí ìyí kọ́ lẹ́fẹ̀lẹ́ ká tó ní láta. Alea yemiawu egbe ya odape nyajojo unamile ebenyi bativichi nkonye nye Joyce Owusu ezaninyo.